дар вилояти суғд 722 нафар сокиноне ки дар хориҷи кишвар бидуни розигӣ мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба дин таълими динӣ мегирифтанд, 702 нафарашон ба ватан баргардонида шуданд. онҳо дар давлатҳои Сурия, Ироқ, Миср, Покистон ба дарсомӯзӣ машғул буданд. ҳамчунин 6 нафар баргаштагон сокинони шаҳру ноҳияҳои Исаравшан, Конибодон ва Аш мебошанд ки аз ҳар як минтақаи номбаршуда ду нафареро ташкил медиҳанд. یعنی تا به امروز در شهر و نوحیه‌های ولایت اگر در اینجا نوحیه اسپیتامین مثال آورده 14 نفر بودن، 14 نفر همه برگشته آمدن. این خط به نظر گرفتن در کار که دانشجویان غیر رسمی تحصیلاتی دینی میگرفته بودن. الحال از شهر و ناحیه‌های ولایت دانشجویانی که به تحصیل غیر رسمی دینی تحصیل می‌کنند 6 نفر برگشتند. از 11 نفر که برگردانیده شدند باز برعکس همه‌شان رفتند. این معلومات را سهراب رستمزاده مدیر شعبه دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت ضمن نشست خبری به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. انسان خبری برای برگردانیدن از تمام امکانیت‌ها استفاده برده از جمله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ولایت خبری رفت استفاده است. نشست مطبوعاتی بیش از 1 ساعت دوام کرده پهلوهای مهم را مورد تحلیل قرار داد. فقط در خصوصی انمی دانشجویانی است که من معلومات شما در این سال رسوندم. تنها شما دانشجو می‌بودید؟ البته کمیته دید فقط دانشجو در مورد برگردانیدن دانشجویان خارج کشور که غیر رسمی تحصیلی دینی می‌گرفتند. گپ در مورد انمی می‌رفت که ما برای برگردانیدن اونها و در مناقشه‌ها اشتراک کردن و در همکاری با مقامات سیاسی بابت برگردانیدن و دیگر سمت پهلوهایی که وابسته به صادرشوی جمهوریت و دیگر مسائل مقامات سیاسی سازمان. инчунин дар нишасти хабари намояндагон аз раёсати корбозанон ва раёсати кумитаи кор бо ҷавонон низ иштирок доштанд. хоҷазода хуршеда намояндаи раёсати корбозанон ва оилаи назди мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти суғд зимни нишасти хабарӣ баён дошт ки дар 6 моҳи сипаришудаи соли ҷорӣ 22273 нафар занҳо аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон баргаштанд. нишондиҳандаи ин рақам боша 65140 нафарро ташкил медиҳад. яъне ҳоло дар хориҷи кишвар зиёда аз 40000 нафар занҳои тоҷик қарор доранд. инчунин бобати баргаштагон аз Сурия намояндаи раёсати корбозанон ва оилаи назди мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти суғд равшане андохт. зеро ки ин гуна занон ва кӯдаконе ки ба ин гуна ҳолатҳо баргаштанд хеле равонӣ эҳсоси хеле нозику баланд доранд. барои ҳамин он якбора ба тариқи онро ба ҳолати аввалои баргаштан хеле душвор аст. ин дар ин маврид фақат он ба навбат ва навбатбояд замина ба як ҳолати яъне ман дар ин ҷоҳа фосили хеле зиёдро талаб мекунад. оиди нишасти рушди сайёҳӣ мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти суғд ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд ки ҳамҷоя бо 4 ниҳод доир гардед дар гузоришҳои минбаъда шарҳ хоҳем дод. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.